Okurre manja okuriha offices nkuru eza Human Rights Commission Mbarara aho abakakiiko k'okurwanirira obusinge bw'abantu bajumirire ebikorwa by'abanyamahe na polisi okutuntuza embohe omu bihome abarikubatakisa okwenda ngu bakabiihyamu obujuruzi eki barikugira ngu kyarenga kandi nyamwabazyo batandikire n'emishango ey'omwaka 2023. Bamwe omu batuntuzibwe nibatebeza emboozi yaabo egumire omu kihome omu mikono yaabo kwerinda. Bakantu barashaha mushanju z'ekiro, bantu bari omukaju ahiifu nka kiro nka mita nk'itaano, bantu omukaju bakomaho empingo omumiguha amaguru bateera batikatandikira aha maju. Ko barigireho badagarika batandika bakwatana nk'abankomya ekitambara aha maisho bateera amaguru. None naho amaani naguma shitamire. Ko nahurikiza ekintu ekyanyotse sinda kimanyire n'enkoju nahatikirwa. Enkoju ngigi ntaha nayo mukashika polisi yantera banteze ibintu by'embundu wena omubiri tugure nko kumwana umugureba ngene ku rugobo nzoraninyeje hano umushango ukijano natugutura gutaka kura gashe ntakara gushabuka kandi batorana bagira ngo batorana ibenda ubujuruzi bwabariya tubakishaga myaka 10. Aha manja 15 ezihurirwe izoba rya nyamwabazyo emanja mushanju zisingire gavumenti ahabwa abantu bayo okutuntuza embohe kandi gavumenti neyo kukita abantu abatuntuzibwe miliyoni 109. Emishango myingi erimu neyo kuruga 2023 n'obugarrahigo abamwe nangwa twashanga tino mu twashanga twatwine kushara umushango gwerizo bakumushashura ngo reda kafa ati nchimanyisa ngo bafire nesente zatazirire bwa nyuma y'emyaka erikurenga muri 15. Mwesigwa Robert omushubuzo ku rugo mu Rusanga Kiruhura district nawe atitebize kuba byo kwerinda bamutire bwa nyuma yo kumutekatekaho ngo akibente yamuranwa batyo bahendera bamwitire bimwe omu bicweka byeye ebyo mubiri no bwa hati ebitari gukora bampera bagira ngo wabo tahirirwe torgaraka yo kuzara ambwe nemba bazarahanga no tuzakwase ahabo kubana nko kugambera ya eshaheje ibingi nibimfera nafike kafa pinyine na testi kwato umuntu ukakwate cyenda ukacimukoma hamisho na hamutu ukamushuka mizi bagume nagamera mpaka harata kiri eshonga yo kutachiso musibe by the way President Yoweri Museveni najujumira munonga harikuza no basa hariho bundo buryo ubwo kubasa kwihamwe mu information otamukwasire kumuturugunya otamukwasire kumushukamizo akagagotomera ko kwenda kufa. Bamwe bareberweho omukoti bari kucyise vitamino bari kugira ngo emishango yabekerirwe kusharwa aho abandi baherzayo emyaka 20 kandi ababire bakurra koteji batugambire ecyaresire emishango egi yakererwa ngoro gashatu nara nantakagize n'ubwigana nawe no kujangira ki nije ko nanka nejo kotejo naje kuruka bashwa banyeta kurugobwe 2017 nagumaga ndisha tikabona ko mutu ndahozana mbeshatu nagumaga ndisha hano kumanda bahamisho. Akakiko ko kurwanirira obusinge bw'abantu nikaza kuheza okwezo kukwona bari kuhurikiriza emanja z'abantu abatuntuzibwe omu burengero izoba aho emanja igana niziza kuhebwa enchwamu ya koti ya Human Rights Commission. Gasha kwa Michael Atwakire abwa TV West agacenjwire.